Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran bahasa daerah kelas sanga engki Kak Dinto drama tradisional Indonesia. Ocak teater, otabe drama, ampon kasohor, eperengaki sarang kaula sarang panjenengan sateja. Ocak teater, saung guna Kak Dinto asal epon dari bahasa Yunani, teatrum. Sekak dima agen du arte kenengan otabe bengko seekenengi bedena tatenggun. Di Kak Dinto teater menurut bahasa Yunani. Ocak drama juga asalepon dari bahasa Yunani. Engki Kak Dinto draumai seagen du arte tengkana manusia. Jadi, apa napa saya maksud drama menurut istilahna? Drama menurut istilahna engki panika karya sastra seetoles tor nyaretaaki bab kadadian resa arena pas iobe padeti tatengkun seemainaki iatas panggung. Jadi Kak Dinto pengertian drama menurut istilahna. Sesatrosipun kabedaan teater otabe drama nang Indonesia ampon bede kabit jaman Hindu Buddha seegunakake enalekana upacara keagamaan. Satrosipun macem-macem drama sebeda nang Indonesia engki Kak Dinto pertama bejeng tabe wayang Kak Dima asalepon dari Polo Jebe. Wayang paneka ampon bade kapit zaman prasejarah korang langkong 1500 sebelum Masehi. Seebek to ke panika masyarakat ki parcaja de roh nenek moyang otabe animisme. Ocak wayang asala dari bahasa Jawa ayang-ayang seagen du arte pada sarang ocak bahasa Indonesianya engki Kak Dinto bayangan otabe bahasa Madurana jeng bejengan. Tining wayang Kak Dinto beda telok macem. Wayang pertama wayang kulit otabe bejeng kolek. Kak Dinto bejeng seeka gebay dari kolek akati gemper Kak Dinto. Satrosipun kaping 2 wayang wong otabe bejeng oreng. Maksudnya sedeti bejeng engki panika oreng. Akati Kak Dinto sekut epentasaki. Satrosipun kaping 3 macem wayang engki Kak Dinto bejeng kaju. Apa napa bejeng kaju eka gebay dari kaju asal epon dari Jebebere. Kaping 2 macam drama tradisional lenong asal epon dari Betawi. Lenong Kak Dinto kabilang salah setonga teater otabe sandiwara kona ekan deegi sarang rakyat Betawi. Sandiwara Kak Dinto main naki ngangkui ocak Betawi otabe bahasa Indonesia ngangkui dialek Jakarta. Ebek to main naki lenong Kak Dinto juga sarengi musik khas Betawi. Engki Kak Dinto gambang, kromong, torjugan pakakas musik ke antarana gembeng, kromong, agung, gendeng, kempor, soleng, sareng kecrekan. Juga pakakas musik asal Tionghoa akan tatehyan, kongahyang, torjugan, sukong. Caretana lenong biasana agen duk nasehat otabe beburugan becek. Tining lenong Kak Dinto bada telok macem. Pertama lenong denes. Engki Kak Dinto lenong nyaretaaki rato-rato sareng pangeran neng setong kerajaan.
Lenong ke panika samangken ampon jarang, bahkan ampon tade se ngalampa aki. Se kaping 2, lenong preman. Engki Kak Dinto lenong se acareta kabedeena rakyat dume. Maksudipun rakyat jelata, rakyat kecil. Se kaping 3, lenong longser. Asalepon dari Sunda. Se ngacareta aki kabedeena rakyat dume. Macema drama tradisional se kaping 3 engki Kak Dinto katoprak. Katoprak Kak Dinto asalepon dari Jawa Tengah. Katoprak panika minangka teater rakyat se paling ekaleburi rakyat Jawa Tengah. Kong langkong neng daerah Yogyakarta. Neng Jawa Timur, katoprak ke panika juga beda. Seni katoprak panika banyak gunakake careta ngalak dari sejarah. Otabee caretana panci, caretana pararato, dungeng-dungeng sareng salaena serta etoroe lawak otabee con-locon. Basa segunakake dalam katoprak engki Kak Dinto basa Jawa se pertama basa ngoko otabee basa nje iya. Se kaping 2 basa kromo otabee neng basa Madurana engki enten. Torjuken basa seta terus epon se paling tinggi engki Kak Dinto basa kromo inggil. Otabee neng basa Madura kenal sareng basa engki bunten. Drama tradisional se kaping 4 engki Kak Dinto ludruk. Asal epon dari Jawa Timur. Ludruk asal epon dari kota Jombang, Jawa Timur. Engki Kak Dinto kalaben apekta careta otabee lakon kaodiena sebede sakobenga masyarakat kalaben akun aki basa ngangkui dialek Jawa Timuran. Torjuken ciri khas dari ludruk Kak Dinto sateja se amain Kak Dinto satejena orang lalake. Di saya memerankan ala konten tiba bini Kak Dinto saya stona orang lake sateja. Torjuken mana bineng ematura se ampon kalonta otabee terkenal sampai samangken bede 2 ludruk salah setonga engki Kak Dinto rukun karya, torjuken rukun family. Kak Dinto ampon kalonta mulai dari Madura kantos de Tanah Jawa neng Jawa Timuran. Bekto jaman Panjeje, nika cek kenapa nih diingat dalam sejarah. Bekto jaman penjajah Jepang, salah setong toko ludruk si ampon kalonta, se asmana Cak Durasim, Kak Dinto tangkep sarang Jepang. Apa napa mak tangkep sarang Jepang? Amar ke ngecung seeto cueki de penjajah Jepang. Mak pas bisa sa Kak Dinto. Nah, Kak Dinto beda monyina kecunga. Apa napa mak sampai tangkep sarang penjajah Jepang. Monyina kecunga Cak Durasim. Engki Kak Dinto pagupon omain duru melok nipon tambah soro. Si arte epon dalam bahasa Madurana pacudun Romana dere norok Jepang odikna sangsara. Nah, dari kecung Kak Dinto, Cak Durasim pas tangkep tor penjara se akhira salerana sete neng tahun 1944. Nah, asmana Cak Durasim samangken Kak Dinto ampon diabadikan pateti nyamana setong gedung kesenian neng kota Sorbeje. Sekapeng 5 kesenian tradisional asal Bali engki Kak Dinto Arja. Arja minangka teater se abekta careta kabedeen sebede sakobenga rakyat Arce. Arja Bali banyak akunaki tari sareng nyanyian. Sekaping 6 engki Kak Dinto Kemi Dirudat asal epon dari NTT. Nanging Kak Dinto
banyak dikembangkan nang daerah NTB. Tatengkun paneka aropa drama seepa campo sarang tarian tor nyanyian. Drama kami di Rudat Kak Dinto banyak ngoleh pengaruh dari tradisi-tradisi Islam. Sekapeng beto kondo buleng. Sekak dima kondo buleng Kak Dinto asalepon dari Makassar. Sekapeng beluk eki Kak Dinto dul muluk. Seasala dari Palembang. Sekapeng sanga randai asalepon dari Minangkabau. Sekapeng sapolo makyong. Sekak dima asal epon dari Kota Riau. Torjukan sekeng bingkeng engki Kak Dinto mamanda asal epon dari Kota Banjarmasin. Ampun sampai di pengkasan Kak Dinto minangka pengenalan macem-macem drama-drama tradisional sebeda nang Indonesia. Di Kak Dinto tak cukup nanging 11 macam drama-drama sebeda nang Indonesia, nanging cukup banyak drama-drama tradisional saya berkembang nang Indonesia. Kirana sa Kak Dinto saya bisa peten gaula sampai aki, kurang lebihna nyoon sapora, manter manfaata dak satajana, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.